Take for instance, Chris Excel, the one who said they are collecting money to uBhayizile uMkhwanazi kodwa isengalungi izinto. UMkhwanazi uBhayizile usho thina singomakhanya ngoba siyayihlola izinto sicubungule sizibheke sifake iso elijulile sibone ukuthi isahamba ngakho na. Cha, so far isahamba ngakho kodwa angeke lisavela lonke iqiniso. Yes, iqiniso selivelile futhi lisaqhubeka liyavela, kodwa kunenhlobo yeqiniso, kune-level yeqiniso engeke izisavela ngoba njengamanje kusetshenzwa ukufihla lona lelo qiniso elinzima. Ingakho-ke ngithi mina uMkhwanazi usuke wayikhulumela eziko, usuke waqala ngokuyikhulumela eziko la sithi khona uBhayizile. UBhayize kuphi na uMkhwanazi esewenze kangaka umsebenzi wakhe wadalula imfihlo kumanje kubhizi kuyaboshwa nabanye uyabona ukuthi bayaphakatha ejele. Kule ndoda le uShadrack Sibiya uMkhwanazi bengifisa engathi before akhulume kakhulu ngale ndoda engathi ubeqale wahamba phansi, uyabona wayihambela phansi le ndoda ayi-investigate ngazi ayi-investigate isinyenyela. Kunezinto uMkhwanazi abezozithola ezijule kakhulu kunalezi azaziyo ngale ndoda. Uzokhumbula ukuthi le ndoda ike yaxoshwa esiphoyiseni phambilini. Ithe mayixoshwa esiphoyiseni le ndoda yayi-challenge enkantolo leyo nto leyo, yaluwini icala, ya-reinstatewa, yabuyiselwa esiphoyiseni. Ekubuyiseleni kwayo le ndoda esiphoyiseni ithe ingakaqedi nonyaka yabe seyihleli kule position ehleli kuyo njengamanje ka-Deputy National Commissioner. Ubani le ndoda? Le ndoda esiphoyiseni yabuyiswa uPaul Osovan. Niyamkhumbula lo mlungu wempandla lo okhuluma kakhulu against uMkhwanazi, uPaul Osovan. Mhlambe ke angilipronounce kahle igama lakhe kodwa linjalo nje, Paul Osovan. uPaul Osovan uyena owabuyisa le ndoda eyibuyisela esiphoyiseni ngamandla anawo lo mlungu lo ekuthiwa uPaul Osovan. Wabuyisela le ndoda esikhundleni emaphoyiseni, akagcinanga ngokuyibuyisela emaphoyiseni, wayilwela ukuthi le ndoda ayibe kwi-top position emaphoyiseni. uPaul Osovan ke isigebengu esidala, uyena lo mlungu lo obesebenza kakhulu ukwenza ama-cover up ey'ntweni ze-corruption ey'phathelene ne-ANC kanye ne-DA, uPaul Osovan. So uPaul Osovan njengoba eyi-center party emiphakathi nendawo eyibambe ngapha nangapha inqola, ithi mayitshekela ngapha iphakamise ngapha, ithi mayitshekela ngapha iphakamise ngapha, eyibambe kanje ngamaketanga, efuna yonke yombili lamasayidi angawi. Usebenza ukwenza ama-cover ups. uPaul Osovan usebenzisa uSibiya, uShadrack, ukwenza ama-cover up e-corruption. Ubani uSibiya, ubani uPaul Osovan? uPaul Osovan usebenzela elinye iNdiya elibizwa ngoZanaid Moti. I once had i-opportunity yokuthi ngibe seduze kakhulu nalo baba loyo ekuthiwa uZanaid Moti.
ulapha ya indawo yakhe ahlala kuyo ilapha eSandton mawusuka eMandela Square ubheke eHyde Park Shopping Center uhamba ngalomgwaqo lo ngiyalukhohlwa igama lalesa stradi esikhulu ngazi noma uWinnie Mandela noma sibizwa ngalesa stradi esikhulu oh no le stradi sibizwa ngoKhilani Road le stradi esibizwa ngoKhilani Road esisuka lapha ya ngase Mandela Square eSandton sihambe le stradi siye eHyde Park ilapho ke indawo yalo baba umuzi wakhe noma inkampani yakhe noma ibuilding yakhe lapho kuleso stradi leso between iMandela Square neHyde Park la kuhlala khona uMalema uhlala eHyde Park khona eSandton between iMandela Square and Hyde Park in between kulomgwaqo ekuthiwa iKhilani Road ilapho ke la leli India leli ekuthiwa uZanet Modi elihlala khona umuzi walo muhle iglass house ine aeroplane phezulu erufini ine aeroplane uhlala khona ke lo baba osetshenzelwa uPaul Osovan osetshenzelwa uShadrack Sibiya yini umsebenzi wabo benza ama cover up ngoba uZanet Modi igangster endala isigebengu umgulukudu yinja yena ke big boss la eSouth Africa makhulunywa ngama drugs cartels uyabona ke uZanet Modi lalela la utshelwa yithi singoma khanya njengamanje ungqondongqondo wogcina ngci ayikho i-drug cartel kuwo wonke lawa balwa umkhwanazi ayikho engaphezulu kukaZanet Modi la eSouth Africa utshelwa yithina ngithi singoma khanya ngamgada lo baba njoba ngikutshela nje umuzi wakhe une statue se aeroplane phezulu erufini hlezi kuphithizela ama bodyguard laphana I once one of them angelinye lama bodyguard akhe lo baba lo uZanet Modi you can google him ukhona everywhere nala TikTok ukhona bengimgada laphana eminyakeni between 2020 2021 I once one of the bodyguards kaZanet Modi lalela ngicela ukukuphindela uPaul Osovan usebenzela uZanet Modi uPaul Osovan uyena owa introducer uShadrack Sibiya introducer kuleli India ekuthiwa uZanet Modi leli India ke linabangani balo ke lisebenza nabo kulento yama drugs I think ba u3 abangani balo bonke bahamba ngeemoto zama 20 million 50 million and even 100 million ayikho inhlobo yemoto abangenayo uZanet Modi ke yena ke ubuye abe ilenhlobo egangagangile ke ethanda ukuracer ethanda ukudlala ngeemoto unjalo ke uZanet Modi thanda nje ukuracer uyilonhlobo nje ethanda ukudlala ngeemoto ispare time sakhe nje uspenda ekudlaleni ngeemoto uyaracer ngokudlala hayi serious ukuze makukhulunywa ngetycoon kuwo wonke ama drugs cartels ala eMzansi ngiyakuphindela ngithi ayikho engaphezulu kaZanet Modi wonke asebenzela yena bonke abantu bama drugs la eMzansi baphethwe uZanet Modi osetshenzelwa uPaul Osovan ingakho ke uPaul Osovan against